mono kako ka ana ea ke ia kala ka o ka new pepper i kiko ia no ke ia Moolelo Kuaialii ea o mau ka no kako a ka poina ia o kahi hope o ka uhelo ana o mane kana ihe kala au palau me kana ihe ka ho'oniniu ana kana la au me pua hio makono holo ana ea hoi no ke ano ke ike ia no ke la ila kuno no ana ano nani no ke ano kakao ana mo mau no kako me ke ia mau mea make wale no oia i luku i nā ko Kalama a hiki kona ho'e ana i ka ulu i kapa ia i ke ia wā nā Uluowehi i leila i halawa i hoi oia me ka makolukolu o nā koa o Kalama i ho'ono ana i kona mau koa no ka lele kaua ana aku ma luna o nā koa o Holualoa ma ke ia he huolelo hu ea makolukolu no he huolelo hu no ke ala nana no pa kako a kai no o huli ke ana makolukolu javia nana see what makolu is like thick deep me ke ala no kumana o makolukolu kana mo koa e ano nui nui lako laula pa momona pa a mo pupu makolukolu lako oe ko lalo ho'ono ana i kona mau koa no ka lele kaua ana ku maluna o nā koa Holualoa ma ia lako ia ako ana o ike akula na kanaka i ke kuakea o ka lani me ka punohu ua koko a me nā anuenue e ne mai ana i mua o lako me ka hiki wawe ke ne ela ka makani a ke lohi ia kula na leo ho oho o ka make a ke puehu li la na koa ma oa manei ke lohe pu ia kula ka leo ue o na koa ana ke ia mau leo uluaoa a me ke ia mau ho elona ano i ke ia nei ma kai ho moana o na koa ana ia mea i ho opi ia ka inaina vela i loko o Kalama papa ela o ia me na leo me na olelo ho o i mua o kona mau koa ke ia ho maku no he mea he olelo no i ke ia kua kea ke na ano and aue no mabula ia o ke ano kona manawa ana i ke ia manawa o ia faded bleached white crusted ke kua kea mabupu ina he manawa ia e kona but mabupu ke hiki mai nei ka punohu ua koko me na anuenue so o ko no ka lani ke ike aku no lako kua kea ke kua kea ka lani unless they're like seeing the light puehu li lako ina aole oi I kama ina oi mamua aole no ma ia o ke ala o lalo ana puehu scattered I think he mea la aole ma ke ia ko uana o puehu li ana like I imagine like when you scatter seeds it's like but that's me ke la no ke kino puehu li na koa ma o manei and uluaoa ma mua ale ma okay ia o lalo no uluaoa
confusion, disturbance, riot. Ke Moolelo, uluaoa, hoia. Aohe kaika nana e pai I kona po'o. E ho papa mai kona I kaika o ke kanaka. O ke kanaka e ho ea mai ana. Okay, so aohe I kaika nana e pai kona po'o e ho papa mai kona I kaika. O ke kanaka e ho ea mai ana a lo pona ku iaia. E ho lana na oia I ka wai. E kolu manawa ka helo ana I ke ia mapopo I ke ia manawa no. Manawa ke ia me ke ia kona wewe ana ya Kuaialii. Ai kanaka e pai e ho papa kona I kaika. Like, be at his level, be able to touch him. O ke kanaka e ho e mai ana a lo pona ku iaia. So the people that like he finds or when he comes and he finds them, e ho lana na oia I ka wai, they're gonna die. A oli paupona ela ke la Moolelo o I ke kula oia I ka puhe o nā koa. Ke holala ke kai poe I mi ko la kola. No ka mea, I ka makani no e pā nei ma kai a Kuaialii e holo aku nei. Wa hina wale a kula no nā koa a hui pū hoi. Me ka niniu o kanala au pālau ahu mo ka ki. Ahu mo kanala au pālau. Ahu mo ka ki nā kanaka ma o manei. O ke alakahi o ka eo o ka kupua a pua e nei I ka holo me ka mama. Ho oha ela na kanaka. Kai ka hoi. Papau kākou I ka make. Read up of power. Papau kākou I ka make. Ho oha ela ke kai poe. E holo mai la. E holo mai. E holo mai. Kali iho. Kali iho. E ako ke kupua ke holo mai nei. Nana e luku ia kākou. Nana le. Ke kolu hoi o ka helu ana ke ia. Kumapo ana ka poe nana e olelo nei a ia vai la. E olelo nei. Ia vai la ke ia olelo. Ho oha ela ke kai po e holo mai. I think e holo mai ana. Kali iho. E ako ke kupua ke holo mai nei. So, people that's coming, like, wait, ke an kupua coming and he's destroying us. Me ke la no pa kumanao ke ia. Wai hoi So ai la ko e hakaka nei or e kaua nei ke hiki mai nei o Kuaialii. Na makolukolu na koa makolukolu o Kalama. Ai na po puehu li ana I o ie nei. Ma kona hiki ana mai. Pukore ke ia wiki o me kai.